Mwana owe vandu na thukuma mbucha lini na nobona akilele na kabutika. Kwa mutu yonge wethe ya matumbo magetaekiwe ngite ina maicio itesa wakozi ya 5 star butchery. Nyila na bigie na twika ingite na ingaithikisya matumbo na kwa muthenya itwa thinza ntengeta ile. Alafu ni wona undu kisio kina withi andu ni mailenie anga uyu no uyu susu moni makasi ni. Ango uyu atwaite na ume uyu ungi ene wethi apu ni ndwa ya kisia thei. Metawasi. Amuzi ila mbaita isa itema mpaka umbosi na kwa ni mutango asya mawathimo. Pumbavu sana. Wo una thinza mbuyi itema na matumbo ya property ya myself. Sumo ile ithela wethi ani no ete mpaka matau makathunga makaliga munuka wethi angite nuka liuba ina mwana nesa. What? Ai no manesa tani mugenga dinesio buto buni kuya wime wa customer. Osi atho wa muto na nyendi mwete na icio ndu muto ucio noete na guso cha wime na meliana na mwete muto ote wime. Sawa? Na kwa bahati mbaya mana. Na mwabindie ngumola mbao akitatoka hani bitini ya bala bembosi na buto na atia mose osi mainge betu. Nanye noza kabuti na kabyuka aiko kathinza na sieki ya mubuko ni weti na wa mubuto. Na asendie no kamboni itho kana nanye noza kinatobwa mpaka bamuzi na ingote asendile kuona alama kenge ngwele asiondu mateo. Pumbavu sana. Kwanza ngalio mana bandu na some business permit ya mbucha ali asendile amba ndie mola ati ngaende siela kariena amekwete.